I postojala kod Crnogoraca jedna izjava nas i Rusa 200 miliona, a bez Rusa 2 kamiona. Tako su stradali Crnogorci od 1948. godine do 1957. godine, kao i Fombirovci. Uopšte nisu ni znali šta je to i Fombiro, ali znali su šta je kaže, ruska kartola. Čak su se i za to zatvarali kroz Crnogori starci i djeca. Ja sam veliki bio rusofil, premda što bio sam američki oficir, američke avijacije do 1971. godine. Toliko o tome. Da li je Čikago drugi po veličini srpski grad? Gde je najbolje organizovana srpska emigracija? Ovo je istina da vam kažem. Ne znam kako su ova vremena došla. Srbin ako pričaš laž, on je prihvata za istinu, a istinu za laž. Matica srpstva do 1941. godine, od 1882. do 1941. godine, zapravo do 1945. 1946. godine je bila Kalifornija. Ko je tada u Ameriku dolazio? Dolazi Srbi iz Dalmacije, Srbi iz Crne Gore, Like, Korduna, Banije. I Srbije nije mali broj. Fakat ja na nijednoga Srbije nisam naišao da je došao u ta vremena. Dolazi su, kaže ti, Srbi iz siromašnih predela srpskih zemalja, Crne Gore, Like, Korduna, Banije. Tek poslije Drugog svjetskog rata, završetka su dolazili su Srbi i to najviše Gera i Dijana u Čikago, okolina Čikaga, New York, Kanada, ali po broju najviše Srba bilo poslije Drugog svjetskog rata u Čikagu. I tu su ti pretežno bili nacionalne organizacije. No, nacionalne organizacije su bile četničke po čitavoj Americi, čitavoj Kanadi, Australiji, Nemačkoj i Britaniji. Ali najviše je bilo u to vreme Srba u Čikagu. Ja govorim o njim Srbima koji su emigracije poslije Drugog svjetskog rata, koji su došli oficiri Kraljevske jugoslavijske vojske, koji su pali u ropstvo Nemačko do 1945. su godine bili od 1945. Nisu se vratili u Titoslaviju ili Jugoslaviju, onda su otišli u emigraciju za Americi, Kanadi, Australiji. Dostina je ostala i u Engleskoj Evropi. Srbi su bili ta emigracija, vi je zovete dijaspora. Ja nisam ni znao za tu riječ dijaspora. Da je mene neko nazvao dijaspora u Ameriku, ja ne, možda bi mu odvalio nogu prkno, kaže, mi smo se bili srpska nacionalna antikomunistička emigracija. A ono što je dolazilo sa pasošom, to mi poslije, kaže, ti doćemo do toga je od 1962. godine, to je navijalo Tito partija, narod Armija, Tito je naš, mi ničiji. To su ti, kaže, koji su došli kroz emigraciju, kako je vi nazivate, Geistarbeiteri. Ja nikad nisam bio Geistarbeiter, da sam htio da radim. Ja bi radio, kaže ti, radio sam, ja bio sam na 3 izgradnje kao dečak. Ali kažem ti, mi smo se nazivali srpska antikomunistička politička emigracija. Sad to se pretvorilo. Zapravo srpska emigracija je izumrla. Četnici su, Draže Mihajlović, pomrli. Ja sam prebegao mlad čovjek, 25 godina, došao sam u otadžbinu od 66 godina. Pa nema nikakav ljudski vijek, 70-80 godina.
to je izumrlo, sad su došli nova, kažem ti, ekonomska emigracija. Ja sam u kontaktu sa Amerikom, tamo sam stavio dosta, ne prijatelji, moji su prijatelji pobijeni, pomrli, nego potomaka i tako moje prijatelji ima kontakt, tako ima čerka tamo. Toliko o tome. Da li je vaša porodica srpstvo ili žene i deca? Nije se razumio što se me pita. Porodica. Da li je za vas srpstvo? Ne, to sam ja kažem u Americi, pa on kaže, oni javni tužioc Tomas, kako se, nije razumio kad mi je postavio pitanje šta imaš od porodice. Ja sam kazao 15 miliona. Pa Saleman, ta javni tužilac bio. Pa kaže, nemoguće jedan čovjek da... Ja sam njemu kazao, svaki Srbin, Srpkinja, mene može, moje brate ili sestra ili čerka ili sin, sinovac ili unuk, tako dalje. Za mene vas je bila prečnija, kažem ti, nacija nego moja lična porodica. Ili, kažem, to od porodice ne zavisi od nacije. Nacija zavisi od srpstva. U kontaktu ste sa čerkama? Ima 3 čerke u Sjedinjenim Američkih Državama. Kontakt sam sa vremena na vreme. Moje čerke 2 vojnici. I sa ženom sam u kontakt. Mene je žena bila u posjetu. Srbije, ne Jugoslavije, ili za mene ona više ne postoji. Ja sam u kontaktu sa čerkama. Neka i ne dignem telefon kad sam raspoložen, digne, kada nije se raspoložen, ne dignem. Ili one su rođene tamo gdje su drugi običaji, gdje su drugi zakoni, gdje je drugo. To je Amerika. Amerika sve guta, mele, ali nije mogla sa mele mene i moje suborce, Dragišu Kašikovića i 28 mojih, kaže, najvjernijih saradnika koji su ubijeni od strane komunističke bande, UDBE, KOS-a.